Ekpal tiutila ilsal tuqi o la valtachpal ibaj paich tuyap 2020. Unqap ekpale ni toxaltichak ni shetu lunish o laval asniya tuvinah elu valtachpal ibaj paich tuyap 2020. Ak elsi tiubala uchishan ushchil tunqaqiye lunish asniya tu sábado ni shet o valchich qalam asniya bahil chich kuqi. Ni yakep imah puishan unqachiche tulahtule balvejeh lelkat unqatename. Unqanim la chahkaye la uchikayine la shet bahil chich asdaya kahwal chich kuqi. Unqakay bale sholah kapal la uchikayine la shet bahil chich qalam aslaya kahwal chich kuqi. Yelo mah ushchil la uchishane tuvichaba ilu ishime qil astuk aqbal laybane tukabalun qatuminkwe binahumal as binah bashil tachbal uiche atostul. Tibiticha hil tukviqisa hunqatename kayilo la mahonibatu chome coronavirus. Aw maluchumbal ni taqelu kulbal tibyol bal tuchabail ishim hehle bal yol bal kuykumam ishil tukuchiche uba.